Beloma Island. Oy, manumilo ito sa mera, rokul adra. Kuk musbi ito ni investir program gigit Kausischakl. Ulang asuli kuk musbi ito ni a program ro madiway ay gal nombre ga gipi kay subject kuk subed. It's more than all scenes la tokora government ma tokora klangar ma tokora klat. Muterti ali dengan ulang asuli tiga terurubak mal. Makatakatal, ngirmang alam na mo ay with the dragon yun. Gim kaswes, anong yawa lulor. Hindi ka malklabal kul. Doble nga sulilos. Walang siya rin rom das, wala hindi na ka mamenter. Mr. Henry Jackson, mandiri ka, bibigyan ibait rin, kaya gini mablakan mo ko kamis kita. Ako sa ngayon, maudaswel, gini lang ka mamenter kita, kung das yung klabal kul. Doon all tao daswel, at ako si Saklay ka, doon mo na ako. Tingon mo rin siya, kung siya yung mereka, Jack, matakor ang buong Marcel. Tele na program lagi, de kukpon mo rin, kaya walang irmang, ano doon, ato lang ulit. Uludong lang ito. Okay. Ma'am Sola Yoel, malungil son mo ba Moses, marang, ang gitel Republic rigida, dia ka think tank rigid, think tank ay gile, gukura, al-aurior ra government, trigger yung okal yung das, o siga solution mo. As long as dia ka think tank ra government rigid, kada nga private sector, Kausischakl, although da udo Sweden, makadakora, exchange sa uldas, o siga ungiral maruay. El-al sils, yung tara, historical sils rigid, Republic rigid, military rubakal, Pero rin sa presidente le era Sora, masada gukora tengringi ma accomplishment ma report card ringi mang other belawa rirens ma ngara outside matere kendo madengi matiga le gukara diplomatic corps mat mlalsei mang rirens sagel tingela presidente akamal di mo highlight tatlot to goil nan le hitra hartra ngakalen kid omdasra future gid mang jaksan man mo kumakay gel bibirat ko hindi atarat ko mention niya president tak masing change gire del change mang malungil to koy alaka the change republic gire di lot why say and dia kasbe edel lo siga ungil te alma ungil ka rule el morgid ma future ang gid mang ungil to koy sel dangara igagidele gora maklol on dibra adik mase administration nga ka swaka change encourage other belaw masing giyadel accept that change sa republic gid malungil to koy mong selwa se akora lot kia sincere ka mamara as ay biyo nga mangirmangal klelang ga gidele ang klelang gale sincere gide irmangal ga gidele anyway Hazel Fran Hazel kameng kana besang kel Fran Hazel la diruk mase gagi dele ibudul low logong title ngi prophet of change gagi dengel il prophet el dilur adra orior makumdas adra belok mase change sam lamay mangidal adapt baul ma understanding adra beladi mara tokoyar rogui among mangim deleng leng ngara mo sa alam le mga tairire le parte culture gid mang kodomun ta ayude idirek encourage gid maseng mamreka usakar kedo tua baira aring list mar adra dois leng a change am lamay mangungil ang gida bagaw gidel change since those days at temela ay budul low magitira ada accept tarogul lungil idirek amoy tagel makit akra di cheka bebir agagidele ito masengrang amal those pay a change as a republic. Akong das wagot requirement ngi kami rubaka maseng adjust your mindset. Akong das lagi rin change our mind gid maseng a future am lamay a better technology lamay mangiredel change our mind gid maseng tiagid ang abesel bulul adam lamay. Sige taramal gidel redil morngi. Number two, agiredel continually accept that change. Dia kada dia ko kita bong the flip flop. Ko kada time kada ngari mo policy ko krugo change
Gired di nga ra, immoral di ilmuru mang adrablu adya ka bol confuse ra a mission statement rigid. Number 3 ako mes ringin direct kalmal gired mala support adrablu. Girma ka ma ayowel ok moral to mag initiate a change arbulu atirir. Maganda magarang. Sige na nga challenge. Sige na mo nga education na ma alabi na adrablu. Direct prepare address ar adlong talk. Lesen niya ka bolak. Ang kita Trump ang raming labra adrol tok regile hindi ka sorry tiagi de tarif ma economy ra Amerika alta mangara program regile lang teetering on the edge lang a stock market at tira man na lusa almost 40,000 points ngi del mala support ra adra blue say last but not least tak mas malgire del give ourselves time sometime a change adya kal mre daka se LD mas tigida policy nga ka clue implementing yang yaw sing o tilil giria del patient mo clormude militay raudas we educator atrablu me o trir mo except a change mong ang akor direct lo mesa gagidele oren sa tagide tingel la presidente espera adeng as an example mas giria di imral moru ele del stoben hermosa adeng se direct malungel analogy len esa republican dial gire del stoblo siga te al magarul ma es el technology el bodospe mat mokra bolwad mang tikmi gigi del gigi ko ramle highlight el credentials sa president le toka issue lo saud masada gigi del GDP belam la mas ma increase ra number of tourists ma number of activity mungungil hindi gigi ko ramle tablol highlight el credentials mo sing to move forward, accept a change, mga gigi ako meseng begungil characteristic na president masorar ngi, len hopefully for the next 3 years gigi ako ramator gide, gigi o siga ka rule, le albule kabiro ba kaya ka stop, madi ka albur belaw, mar ada madi ka struggle, le gigi statistic lo mes Moses at maseng over 70% gigi madi ka ngara borderline ra income level mo. Close challenge ra leader sergid mother olbil mase ikagid el matura presenta la gid del taut e osiga es el te al may mo. Gida ko di opinion ka tigdal soral di kede bendi kuman masawra te al. Kamgura naka malomra alwasi girel moria mo dakas di merarti alo si Israel ba yak ngailen mal beto kay gel maklol to mera الواد اللي عطت مكليد الجيريل التياجيد التشينج لو كوني ابريشيت نقا عمره سنجيريل غاليا تشينج سبيشالي الالد البانغرا تيل لول ادر الالد مسم نامو اويدا كيزارني امريكيل ما سينا ما بلول اد جيريل الكوت مكليد ومسل واسن را تشينج دينغا mal soga presidente selte telel di mga adu di mga adu di kukak to bla kul ko ngel wase sen sugo mag mal to at ko imdong e ngil to may gang ndi swep sel vol mere ke ada bela iwa to ko kudang le bla kulo sa news ay kan ko ki mara mal ke kade ba attention span rigid akmal akna testing minutes aklusia news mal udrok mar birar ad belam tem muy anexte akmo meset tiro sa bunga ti agina ikang news ikang sel osisi no sugulu seringi uwi mengkal adang uwi seret tebedi ngara left field I mean igel mal ana makmom tigel waseng di akal culture gida asu ngar gida melus mugok ya kada wa tirgal belele ad mar adar wasina masyal melus tem resistere kal tokorap terri mga kamal smi algo president sigil digi aktim ngi tringa ka ki soral was ngilta digel makasay maklot to trel toy motob do lotob da gerro kul el rikuch may kaloldu ngi malo bukta moldu ngi melsebel el resistere mandar at belaw lurang sarka esel maldi moget lo miol di bal tengal di man breed esel wigan dia ka lo ngay naka tegal ureng singira igel el local information statistics lo toba hindi ka mamasarong ko for example kita bel
amount of tialwa budget kita mutra ngara over 300 million rair. Kita di appropriate ngara 100 some million because agir rogu ng seu mangot me muta 300 million rair bak direct interesting information at kilay. Nakak-try lomde Michael ligagidil kumakay lulukoy. Hindi kaswekal apon mereka nakakase kandilul mo ngara. Aku sige kita while ko ra aku kosnge keringi di ngaka malum das wasing nakikita na reminder ngil was sel nganya press conference ay kagid mo top dai karabe Sunday malum arata mas in mo to di mitilasi sel top dai kam sel bolo ay kagid ko to di nil tay ke mal ko to tele mo top dam boring el hite elang di pal butuk mo to sel boligal oralen akpay dim lo tam selul koring ila lom ko dong tigal te senator samar kama Andrew at Chico, el 12, be nice. Kurang legal, sengra, ako na susem, lukato ko lang alang, tial binasal, wak mo, mungel wasi, tigal te senators, lo lawa igel, la appointment trigi, legal mo to, bisa igil. Ya, orang sini, so ka, udiswel wasi, kaya ang alaklab. Hindi, Tel mo osngela tial rogil administration aside at tial sora isil lo titrang al girir ito siya kami man negative I see. hindi kan accept at tial club kita kasi ngani opinion ako ngani opinion na sige del gikrel statement tino si binais abul ko kasi hindi kal sal agrir al senator sel scrutinize appointment ni hindi at change marokod to ka, gito ka sa that change. Adi, masarong ko rin yung isin mo sa rin. Ito na 10 million ang wangarabingil. Sen dim adrablul, dia ka kang gira ka kabinament. Ikaw makita nga mal struggle. Ori na tingil ka, malmim marokon magak. Ikaw, ludaw dulo sa hindi wa isel argument ra ngirmangal wasi ay galudo del nga rabang kara marigel malbuto ikita man mga bul what's going on kung sa kita ginel sel tingina mal gumrar ngi nakatara adra kleti takan hindi nakatrak sa matil kay titakan natar bi siya kapalment gora ay titangal bagin further mol monge kasi odiak madat ya gida do Ngora blol mo si barmudar adal malagor opinion ri. Aside from that takman no mas ang adal kan asarong urtian. El government trio tiang maran marao arang. Ay galo daw dong mor. Ay galo daw dong mor. Ngani ako ra understand ng mas galo daw dong mor. Yang ngani apla ketingin gilo si. Abe bir tiang ng government. Ang makrant mem ta government ti adra grant o operate tiger rogoy. Atara domiciliary tial government ang assume kam na retire makamsugura social security ma pension plan get elected makamsugur ni yung mga grant makamsugur ni so ngani abi gidel 3-4 check tier man abi gidel dia check gidel to ko mo kay titaka ngi Ako mesra lately ay kagil public hearing el hotel is administration amna special bill amna trigger amam no club din dir ka kaligir klakal mol ultra opinion nga kada madal ulbi at the end of the day sen mo kita ka ngirma sel bol ulbi lang do dia typical ngirma dia ka aside from that say kumrar ngil tingel both share opinion or git. Dahil suko mo katadil mo kaya yung rengas. Malu ito okli do siya binais. Ang aram na ito kung mga katamaw binais. Hindi ang tarbo ng gel tao deswe. Parang ilang ako kumalit tora management sumakara business school suma management ibot murak masi malgire mal welcome opinion may even opposition. The sel of welcome may gay Arada sa ilo to again man marang feeling artir mas emal address. Les kumang dia kam alaway gay en waya dim suppress kadi or sar al morio kadi or sar al mon pointing explode
matamala kumbali. Bayong ila berengs. Kaya kau kitrang In address. address so lang tora philosophy Socratic method. Kadi debate mol sen namo dia kangod al answer ngi esal madel segida tungu. Mang why say segida book side management gire del welcome a position mangod rulas. In other way, lang siya lumura at meeting in buhay. Nato mga karuba ka say, at ako'y madya ka kadi, ititrin to. I say. Ako'y ngidi lolo ko kami ititrin, diya kam bispan. Ito yung magiging ka. Kaya ulit ka tumutang oklo. Yung may saigil, ungin yung siyel to. Yung nga rin, hindi tigil, hindi may sugin mo. Kung bitial, yung collective idea, ano mararing. Hindi mo may sorry, mukmul mo ka na. Isa kita ko ram na opinion ng kanila. Tapos ko. Nga ka, tial merokol, lewat klebose aku may sel morak kapitol. Akmlong ra, akmora ablige kukmelto akl. O mesa nga tao, mora hiring ra korto. Merokol atang kukmlora. O mesa trikal. Ada kongres ablige mera. Ser ongerulurore. Meral, temlora Australia mora. A New Zealand, emnel ko komesrigide. Lagi ba speech sa merkamam. President tamle invite ko mam mo ada media hindi mo mesran lang obong. Ibang kom sa gibong ngatengel mo ngil tletail. Litirgel ada kongres amdigel lapto ko blalmer bela raigal mo korraket. Ya ada media mo do urtir. Hindi ordel merkamo asya mo dia ka mo germa dia ka magimlo makmal Tako sa komera 145, gimara 145, kiel mo 3 o'clock ang master. Presidente di mel mo tutul, momre ke tilte del atang ko sambre ke la mo tutul munguyo. Tim lesi et ay kitel rong letra, rolela. Kora o mangara, the beta ma tial blue. Makura maloreng se ko tal karingil tletail mangoyal kora tigal di madas sa president mo koringil wasim palmtar sulsay. Litir ka nga kamamaway kiblom audience di osong lembro. As well as other media or sa atong congressman. Kamamadia kalbro aurora other media girel Michael Toil me oy del murara. Mga kamna malmle etbul otenge kana to kolikam et store. Pagi mago ngadim nga kalbral mo ako kukertir. Ngadurtir mga real. With skam. Ding Katingal mora tial ko sel executive sa lobby sa presidente say. Momre ke maral mura sel kay maral igal mo ulbi ko law may. Sila ko tarak pura ikak maral meto akal tial bila akalbus lorur ngi ray mga sa. Imro ko ngi ko lel moras tial bes building ra tial one stop. Akora mal bu ko mesa igaygi de ko o mesa il di sela ududet mangal social albul ngarngi. Ikabim rulay kan mal maklol tate monol blay el dia kau tutlel. Mengakmor tiagi de capital makmal das wingi metengel was ikatam nespend angar okal milyon ringi lamnay merak luru ringi imla motu ngerak ligang itia completely wasted. Gigel mal kadam ngose idere gidam kabelum mal ube kaduguk miyo. Masatial dalala ilo tao do de ako speringi la ko lama am kadarutial bersyo building lungil nga sildo sem one stop oo email o mesatial blila akal sem over 8 years to ruringi bla kalbus ilda ka pol bre ka sa presidente alda talen duli makmalo mesa sigida mal maasar ngukura agidlo sa bla kalbus at talmal mruni de ka pol mre kari Tial blia police in itself, aktir mal get chance sel blia police. Daka mangakor omdas wasin kita ngaringa imorubal ay sa kakamol wasin kita ata belaw. Sel me kablement ko tulungila ablidum office git maigang. Digel office ra kablement git ako tulda. Neglect ko wadi iti. Mang imorato ko mal ti malko ringi mut mulko ringi los. May the utilize one of those pe aigal buildings rigid.
Masukumigamor din kuk finish ringi melbong. Sebab kalbusam kitar mo tikal kalbusi itu boy siya kuk temo baaul ngasel diri kapol break. Mga kumdas luase gire del way gagi dere elang itel ko kuk mamrurap es hospital. Masarungu ko leng presidenta ko rang sige wase. Rada iram na tabdia utmo hospital marada ngatpang marada oror. Magkadala ako amro hospital magkalidi ko tita kauto kara basyol borngi. Ito ngul modrolira sir oror mangatpang malum may ray klado spering iba. E ko na mal magtak klaro ko singigel to ko dia kata. Dia kal gira dia ka yan mo kauto ko girel. Girel ngar oror hospital girel ngar hatrong liar. Oo. Mang tiagil ko ra sel idea of change. Kada suatu change mo mrulang rang. Ego kuado ko ako oitil talgi mom iwai mom kate kat malkor se kita kumdasu ti alto ko chensos ya kat mangarang hindi kumdasu ti kita ka aklamrang ay gal to hindi ka spend that temet lungil ata du ulkiren may kakita to uldas ambol sa edlo to dia mul uldas especially tirgal mga takledro laba klisira. Sige, ang kamar ko ospital ngari adra kwam retem aduk masi. Adomok to ora ospital, yang no brain issue. Singara masi. Girila ospital ngara Central Business District. Tesel bornya emergency, giril medra gir ngari ara adal ngaringi. Masi masi kam ngara kam lekira Seattle. Downtown Seattle ngaringi ya Swedish Hospital. Providence Hospital ngara downtown. Oy, agwamba Memorial Hospital ko ramna tumon. Hindi nga tamuning magdik meda to porngi. Oy. Ma singara say pa lang ngarapan center ako tugtol ladang arngi. Mase same formula. Overwhelm la kumabal mo ray aroid. Ko ba patient dengan emergency ngara la KB Bridge ang madra. Oy. Mul mora central. Mase bay giril bay relocate tabibir elementary school morak mongge. Alume kong consolidate. Erulya ospital pa nila bulu school mga song sa utem relil high rise. Ay say. Oy. Agir rogulwa medical ward, surgical ward, ang mga ngara high rise. Emergency ngara ground floor, may gele reception area ngara ground floor, administration ngara second floor. Erogo edi ngara third, fourth all the way to fifth floor ngara elevator. Kami mo ra look ngara global city. Na high rise. Nato mo kadang met tabotang mora gele. Ang together gitu. Oy. That's exactly nasa dim na spend millions of dollars to do something that's so simple. Bay mga wodal bay maraut tumugong yida utam do spell mo o site ra hospital. Hindi makumes tel building ra Capitol makos. Munta ko ka bitaw. Itiawngil ba ito trul mo school nga. Ara. Tapi mo imagine gitu mo sa tiyak mo karani. Oo. Leng, di siya sora ka mo. Ako na titil mo obral mer adram riga di titil mo ra one stop. Malgo mal ngari obis riga mo kadmo obis titil. Sel dim aaw. Lega tadi mo brek maro ko mel mo ram yun sumar mel mo. Kaya gitu obis titil mal ngari public hearing mo kadmo tiyak everything ading artiyak. Di siya ben adram riga for some reason kasi halin na mo obis riga ngor atidel OITC, you know. Motor. Ay say. Dia mataramal ika aldo sa hospital. Nakamal das mil to koile. Aria resolution ro olbir orol lo seguran de maklasel tao ra ngar PL gitu. May mga ari edel basyol ben name. Kumeseng mal enough for sum high rise mal betul. Isa tel kuran da historical site. Di ngari tel ngari ngele office la gel temporary office. That itself is enough. Sebel mo betul mo igang maparking ra basement may kam. Di ko ngal waseng ngara malu esel mal igang atel lo office order. Lo orara national government release. Lindia ka ngarang sem hospital sem la dar adangi. Mana kon mereka tama siapa di hospital may igel dia ko ngil mam ruba kala asubata to ke ngi bar mkol adrosi. Dia mo rula apply. Rabasyon la dar adangi. Malu mo malu bang le hospital. Isel aktimuto mo meleklik black mo tiang lo sel
lo biso oro siya mo statel maruringi iya mo kursa mondar oro big time tirga kita uldu or ilaklisi aruwa kal mora elected government o din kaniya mondain merela siya mal akmal no activities tiya mal ungil nutel ilelo ora mo ibot morura da tun tristoril ngal segir Ano ba tamarar say? Direct relocate ra core elementary mora mayons elementary. Lagot sa Ba't yung hospital nila? Ano to hospital at time? So lang release sa gidel el Coro State official mura elementary school Coro elementary one whole compound el mo hospital medical regional medical facility. O masang nga emergency got till the few minutes ka tangar say. Ulo mang aplo kasi dirilaw ngilom so. Kita ung gumaral to koy magkadakyon mo mru hospital for state office kita malar area. Itiam le hospital. Nga am na New York Secretary MLR kita rogan man le will rule. First floor o mara guru ri marogo om le yakara second floor. Asung ka mga tarakte maka egel kora o sebagai hospital wasi. Instead na di malakoy lomyo, ikaw mo tong okle subya imon man mo terko kwas. Len ngel me ko til smart til di hospital clinic ri doctor yan di meron di apel oreo. Oy si oy. Mga niya imon masra siya bal mekera mugos ko tiang. Makugen ngi wasi ngari malwil apartment ngara. Ako talaga apartment taro legal ngara. Ang kaswa ang armid magel. Wasi kaswa ket tiang. Ektimeran mo ra Ben Franklin, ektimeran mo ra finance, ektimeran mo ra clinic. Hindi ako spek na ang amlay. Abo, emergency, active med. Hindi na ito, katok mo, itiaso, de mo itong, okay, superin, mon. Asum ka rin, malakoy lomyo, ding man, met rogoy. Ikaw mo siya, kahit ito kang aral mo rin Katubay kay kita nga alborgi hindi ka doon ngelo. Mo tapto ko tayo. I see. Alam mo dik mashe. Agimla na roringi. Remain asal orior dito suma ka asal orior. Mora kas kalil orior. Sige dik na roringi mang elas ko mang ngatpang iray orior eman mga na mo spread eman mo bring kita this side. Muli nga pala tiksir aray na sorry rum. Diyan ka tinan rin dito hospital. Hindi ko malom daso. Sel nga rin ako state sel na hospital ang ramot nga rin ako siya center oro ingaring ya bank med mas school med may ara okmo mo ba mo mes ngi mo basarung mas yang amra ba eta ko to close hamletra abulur bela ko to close hamletra ko to kar adri den anybody bekl hamlet make sense ada siya bala hamle to ko gi I see abela asum le kasi adra siya alam na betkel yoror langar o ka din mo ako telan I see Betul milsa, kalau ni la center, emo hospital gitu bolsa. Di kita di bilu kibir daro aptu da dam dekel wasi kal klaro siya banam kita klaro. Waktu di gitu mo kal kita kang aleng Ngu atar ako turungil basyor oreor. Siya atar ako turungil basyor oreor tiyan ngal kamsanga. Ulgum ketika ini temu ketua hotel ini apa yang kata income ini accept malum. Ngatian mo hindi ko plamo obliga tale pendigan spend mo orang ini. Hindi meral to koy. Adra siya para ngartiang emlaringnya urban planning ngerti. Mang mereka urban planning. Baka dito duplicate ringi hindi ka mo start telmu o ila kareta. No, mereka. Kita beli saya gitu makatamo mua ultunggo. El atial post office Omrigol, yung Lewa Court building, para Palau High School. Ay kami dito din man mag-close building na sila odo. Kasi hindi mo na school asmado, kamam kaya kanil buhay. Hindi kahit tuptop dito ba siya gitu close ko na, de lobal, o milringisel. Yung breeder. Kung tadim na ulitat, sa dimyan ka na rin ang arapa blobis. Oo. Makita ako ang dinul gitu, basta isya pala, kita. Tiri mereka tomo tahu legal bulu atau aku tiagi dari aku kita ngaringin mereka mo. Kumda sa planning is the main thing. Nice. Naka lamo may tarang core observer. Tiri la governmental. Tritra testama to target.
nga niya legal mladra legal soldo mladra California mang ta arrange ngulmen ngulbol morong atma akabalmentra wala man masang hindi ka recognize seranggal buy dilo taklang arangil fight for peace hindi mengkora imo na tol dim lebati rangak ela ko lang sira at ang government hindi ka ko information gilen gelbuy belaw amrar o marolelen to armin ng giruba kan bilis bay gider men sira news mangil mo ko dir maole lang ilumangan katamla mo wasimbo nga kamla mo utigin ro artil wasin gal anam la na tuwag la kalbus Na mo trato. na mo hindi ko na di kasi ka pay attention na mo tiya gid recently dirang na niya ole kalbuy dira ira siya wal na accidental ba mala otoba accidental mak mga adura adra artigal buy to ole mo kasi ngaria ako ra somyo yung gali mo na ulit kakman kung na kasi man mo mong kitar mam lang wala ka kabalmenter ka mamerti kala ko other siya nga ran mo kasi maluman di presence di ben do mo lang moring funeral tel kombali adra kombali amin do ra kombali kasi sige del ko kiimala kabalmenter lo mesra adar bela mistri na service di mo di tapsul bagas ka na nga remember ang aligala sudo Nice. ang aligala sudo almata men apo tingala ng ilul mora at capitol blariya ka dira ka baldira at capitol blariya message sa public blariya message sa soldado blariya message sa adar ablil ikutungul mo to klira game lo gela atalarang esar o wasi sige din sing humanitarian partrak lang ara bela ako missing man lang ako raman mo kita no lang ka ngila mal abul mas mal mo taw gele may mora siyaban tigal bela nga siyaban am lora kamaldi yan bo ang kalagora message sa atas kita amla misrar adal ram rule adal rogir diwan adal amerika alamat ya amerika o tumitas ko gil mo malar takani tirgal mna daktiar o ngarul magmat mla ba ko widar ka titil ko mesig tir mlati makora di ukti so al apil man adal berasi sabi ko aklom maklog to koy mangarang adi mo na to koy madom das madoro mad change direct accommodate maburo ko mo parte del system. Il suo makamamente kita mal dia kala attention ng mora. Adas target. Di ulgo mo na tuwam ko web tradial. Ngun adim na kala si radial mi dora. Kora feel by sin. Kailangan laging gel tiro dra news ra. Kumisira news na dragwame. Instagram ra. PDN ang Buy ginagawa dito Lithuania. Masih So titigil maramlay reptra swamp tel mlaya dimne sinkel morio. Sinkol. Betul lang mo tigil yung may miseral lumul berakwa. Almost ang government rakwa mo rin ang norang baldi. Wala ba bandera ngora wal merilaran dira ng karel buwi kung na utyak lang aring ilsubra bul at rogil. Yung desi LD buwi rakwa mo diakal pader ng mga naman. Tambor all town kasi yung siya nakakaman mo. Basta alam susunod nga kasi ko government rin kaya kalpi attention mo na nga. Agil, magiging man nga rin na. Biang wise nga mal maduli mal mamkita ng ukay rale. Madaling gelo ulit ang lulo na government pala ra huriping. To kam nirti am kadamudo lang to kira ngi ma fam. Ngi ma family ringi am lo taklo tengelo sit makarang. Atang clear huriping ma ulundil may.
mengkoram asal kuringi le kita mal kergi kersel boria bu amaldi maiga hindi ka adri re mo ang basel betul belum mai se belwadan to mal kergi ngil to ko esel kukul bol reader atada elal ngaka Jackson ngaka 18 years old de mor Hawaii nga scholarship mo almost student coordinator aku ngara dimlak office ra government ra tima kulurol mora office ra headquarter education longra rangal ka school ngal erul dat madringel ngal ka micronesia rogi mga mal butokol time bok lubutra arbuig raru kuma arbuig belam to adan momli marro me mo kastudi ya may samak mo ma Tony Rabel samal matangel ngul lakra daru mutungun mo kastudi ngi makmol mo mang imal na mo del time rak langar ray kal mo gol o karra el boku sigara adra huriping el dimbenga kal mola imortiam le liken mid ma mo sigar ngi ya rela government moriam asar ma imora buig kuk tim na skojo tem da milo la ba 50 grams el ngala mul osmeri em oiton molom to itima oktemenela amnel man ko nga maknol mo sigin mol mora karagari mol ngobuti ang ulme matar ole kan mana huriping mo tibus makmam del bu magim lol mo sigin hindi gibo gibti gangil di marat kulara mang kora masarong buringil to mo ko man ko makita ng buringileng kora adin makatawaisi ang ramo o sedoral me kada sa kada mo ko gikra dat Mas kumesra news ngele tara congressman Amerika sila mora El Salvador. Masih. Al mal mamit ringel buigel galbus say. Hindi ala Ramrigel, Ramrigel. Iram rigel. Ditem lon mo checker ngile. Sige dago ka Iram rigel mal concern citizen sertir. Gumdas wil anamo kira del adra Kausischakl ako klamo sira sisra udo dek mase kami hara tara senator bora hori pelngungele taman el menge abun manamos kurusin ng arsel mla akwit ringi di arsel languishing for what makita nga ka malak lamo to president mangel mo na ka vice president Sige to ko pero yung right mo na senator ako sugaring mo sebo mga tingel buig ng geos na sew oo mo ise something is wrong reminder gidil mal ela ako mesra celebor nga ot yagil sora arab Amerika ng kuk ngara State of the Nation address. Union address. State of Union address, I say. Sen mo nang sa kamla mama, misal ang ara forum 5, ngara. Clinton mo ra Bush mo Obama mira. Biden ina ka ngara. Ang sila alda dari ta sigatrio ko na sa terung tedel bu betchen sa mo ra brigalo utumil tamal gina brigel. You know? Ali tigil nila sa ngarang clean star, clean soldado. Pero ko na said mo na human being bito ko ilang mlang uso dak lang tararaan. Kita mal di kay kita mal di audience. Ya government kita mal di mutu dulu ende kal gikra. Ako na muilar mo ko na kadar mutu dulu ending man mo kita nok sel bulan lakal mawes. Yes. Sel lakal mawes ang Ako moral to ko Ako to ko manggel tamana sa ela let's say Minister of Foreign Affairs sam longul May. Presenta sa mase ngara sorry mase to ay surmiu gagida tamanan lamay. Badap saprot. Exactly. Something like that. Di ba all mal common ramrigel sel skuma adam local bus sa Russia ya to tabdi. Etun may mga State of Union address at recognize me say agim lak tabdi ka agid even though only one man may a point loro niya mrigelak mase dia ka adal mo oit no matter your culture ka ma irora padange ma status ka raw dem you still a citizen we give you a full diplomatic Serida imol ngal ali buluram rigel adam rigel ba 350 million ermida imol ngal kra New York California angker buluram rigel di mo umulosi gani ngari sella dili tinggal ngal kra last week ko adi ultimatia poster ngi magot news ko alu timelam hal ngatam lamti gani namatan Amerika nga rin sila Amber Alert. Amber Alert was. Selbol di bo sangal ka tira post mas yung Amber Alert. Tel imol bulul di mo sigre ngi. Sige da mal interesting ra. Alimol mo ta arme.
Kasugum kami sanggel buigel armay gel bilis mo din gel buigel belaw. Kibal arrest ringi. I see. Ang gotel important even a life for arm. Askum hindi ka mongil tekira armen sa imo mongil bus di ba mongil tekira armen. Yan ko nga nakabo sibro. Ngari imo redil ging rasiaro le. Enga ulubes arme di na lobes ngilo armel the German Shepherd del mo shopping ang ulo tungir amlil logger ngi mo shopping. Enga bilis sangar siltel lolo hotel tel clalde patamel arrest nga redil. Say brangal bilis. Ang sige dia akasar adam yel mo Dia by the way, ingel ngal kan kirel kir. Ngal 14 years old ngal kayibu ko. Kadamal na advance to the point kadi dipende gurti al social media. Ngidil tilom sa logger ka boss wasi. Kamla magara kasi hindi ka YouTube di la social media. Len kadim imagine ra all ra telabs. Guess lang rin hindi ka valuable. Dia ka ko update ko. Kamogel mo ra update ito. Sige mo 25,000 manggel nga riais. Ay, dia ka. Ton adam lam tebal belaw. Tara madim lang rin dingak sira lobo sa Stora George. Time raseng. Yak madi rin sa interview ra adra news mura. Arbulis ito siya alim leklo ko. Makarang nga public official sa Manila, di ka treat na other equally le. Ulo ko mulwa sa Stora, President of the Republic. Ikaw na din yung matitirin ba? Ako alik mulwa siya kukura. Yeah. Nakakaragig ka na other leaders, tamatas tawag. Other ang lube. Di ka mutul ka subject ako. Hindi ak, sige dia. Ikaw pang gino mo. Hindi ako bora lightning. Tama, mura lightning. Salek pura lagi rin ak. Maka eli ak Washington Post amle interview rangak. Kambes ang ilong agi del buigel may buigel amerigel nga station ra Australia lategi del ngila oli diul may mang amlara kwantas el may himarterul photographer ngi. Ngirmang triga nga malasya siranga magimo rik magimla siya si masel obis nga ma lekta ngima at mother nga rank. Anyway, matamasya singe ngar interview nga kanding tial toner tial interview ako rin sringing tiriga nga investigative reporter akumdas with tial theory operator ngayak malwase abelaw a center a conflict ra sina mamrigel so lang ya sina tral infiltrate ra abelaw through investors el may umaraut ng surrounding ay gagawin ng proposed military establishment. Sige na ko na kumis na theory routing. Matriga nga trial, investigate, mala information, lomayover tiyagi del theory routing ng irmakaw mamos. Yawele. Answer retir makmase, based on knowledge nga katigil adel black entertainer tilo maraut, totally private people, Hindi ka affiliated with any government establishment. If anything, ito ba wala ba ududil merbela o leng. Hindi ka trust the government tir ududil leng. Alta masumang nga rasina man of to ka ududil me. A government at target tergaw, investigate tergaw. How did you make your money so fast? To be a rich man in China, kana mo careful. Let's say arrest tergaw, hindi ka charge. Arrest tergaw, tunga abla kalabus, force tergaw, confess. Di wanggil adin milarakal, of course, ray malig, ang gila kalabus, na mo marala 6 years. At tuk mo sem confess, agi mo tabataw. Mga mo say, confess ang ara. Aududik, I made it legitimately. Like, milarara kong balira sina, ngun mara Hong Kong, so lang rula IPO, makultra share mo unop to aududik. Anyway, makmur nga gito le adra Washington Post, tuk mo say, mama adar belaw, especially mga private sector. We don't look to sinal enemy ka ma'am. By so ma'am, si adrong lamang through the trade and commerce, leng gimamit ringi sina sa ilusubli belaw economically, ya tola ba population base o laba udod, eager mer belaw matangar tiang. Tira number 1 investor and number 1 resource tourist mer ka ma'am. Di ulat to slow down, hindi ka direct flight. Meantime, bibira pressure miram rigela, amlo sa article do nguyen gora waya kwelwase.
belawa a center a tassel. Tel kay skur sa Miguel masina, kamama soma mo lobriusul mo rasina, ulam Miguel mermang. Hindi atong lik sing marang hindi economically sige na soma. Hindi politically hindi soma communism. And we don't believe in dictatorship. We believe in democracy. Soma Miguel. Kamama ko til picture kel adra hindi ka non-citizen al adra Miguel. Record naman mamarkir kasi we have more Palauans per capita ng US military than any other nation on earth. Hindi ka sa edalo speak mo sa belawa omik pitang mo rasina. Hindi ka madi sa commerce. So lang okay ra ka tokol question na iraar makbay al issue na mamrek. Di tigal guk client nga kale o maraut madiakal lo maraut for the purpose gora amos para a military installation ng base ng arang malya ko ng liseling dia aron Philip mo tiga nga under some kind of clandestine operatives tiga nga madi strictly wanna make money elektrogram mo se gureng sundanya trip pro kami rata-rata makyes nga kamle arrange sel trip akila former president ma journalist Moses ma vice president Bells, mabibira young generation ng Murasina, magimumes. During our trip, hindi mo nakatartil force or kamamit mo sa switch sa diplomatic tar. Never. Tabal, sabi mo sa, by those sigaw will show by. That was the mission ng Gimrutringi. Ako ay sabi, we're planning another trip. Why siya? I say. Magmasa kamamalya ka, issue kamamrasina. Akmasa, if I'm in any type of leadership position, akmasa, either morning trade the relationship with the Masina, or hey, change the diplomatic tie. Hindi Amrigel a diplomatic tie with main China, and dito sa ilila Taiwan. So why can't we do the same thing? Again sa ilila Taiwan, hindi diplomatic tie with the Crossina. Huwag sa mamal benefit the direct flight till May. The same thing with the other FSM ang haringi, hindi ka issue other FSM. So what's the big thing? Nakmasi, maybe sometimes Segal Media Miguel at Telgib will put more grease into the story and put more issues to it beyond the fact. Para adal mo amo ungod opinion tira abelaw but it's really not true. Kamam adra siya ba yung feel any type of pressure ng aramilan China meron mama. Anyway, hindi ang mas sila ngaling balgulak mas media Miguel lang maldiri ka soril mga titigil adra belaw because it tell long let give mar adra Taiwan. At the end of the day, you know, the way I look at it, any publicity is good publicity. Whatever you write, at least tabelawa expose mo rabulad. Ibabalik mo sa kamama republic, sovereign nation, and we still control our destiny. We're not under pressure to orenga sa kuk tara kolbulul trial mawas raman po sa gimor. No, we still stand on our 2 feet and make our own decisions for ourselves. Sige na ko ramle. The last kami tinakal mo nga gidele adara Washington Post. Dia malungel at gida kuk bisbus nga ka tiagid. Nga ka adirek dilun gela ada ng buligar nga bakto. Kamama mo kra o ngarul triple mo. Hindi ka pultro ko sa mo ingarang ang masina. Len plurasina lang sumo kumilo rin sa diang mo ngel was last week en lo opena asim rasinal sa emel mol adram rigel especially mangidil adal mol club say el diang mo visa. El molo maraklan. Le tiagid el tarif el tax el presidente Amrigel amlangol manggangira sinal dat madangel basen. Rada sinar el anga au aisel wase igel tet maigel tokol klalo ruasina durok moram rigel. Ang palto siya tao to clone business na tamo la sinama Amrigel amrula klalo durok mo. Yung haring itong example igel tirar de ardil wase ngode mak kluk sel bol mrek mrungi sel bol Amrigel et chance adar Amrigel edel dat madangel klub. Mitanaw ay sila na adar Amrigel na to para TikTok ma aptokol advertisement mo Amrigel wase ome kagi de klalo sel mo Amrigel telarale omega como maligam namaste te alan morasina
ngakama kukmal ko alduswe ko dial drong le adbela mar adra sina au lagra malida di wayar adram digel mar ada Europe ako te kayu ke del belu era ada sina ra aram le belu belau ba Pacific lom arai kala akai Michael was a cucumber te mal to hundreds and hundreds of years ago mingyam lam bob latak lo ay segidel profesor raskuram rigel lam lam tiglo garas DNA was segidam lara asinal mera edel dartama edel telal erul dart ragran namemo betok gidam rasel me plani am papual me ma ultrigi buk bebi gida buk ngoza kalor til adalgel indim latak lo ay sewlet usul tame takme dergid kudu kausyo bay maika mang al sils e wagel molgoy betok ra turist merbelau adrasina maika hotel ma restaurant klaro asina era dam digel adia dia kal make sense lo say ako te tal adrair alme ek me dergid e kausyo barela ngaram mel kuk tuner gid mo tokor kuk tong lam digel masinal kuk te kal keda sois seguid el monday mga kamal di umran lo say aknam lo presidente dim lugar dim mol rulia confidential delegation of Rasina vice president of tangar babadam el mom negos rulia nong ledra la a business so te kuk tokor solda kuk te kadro Dia business gida tokor soldado. di seguida kuk I see. isbus ngake Diyan kami sa ka. In an afternoon, rural Bolsera, former Governor Abilio, Governor Smul. In an afternoon, another PNOC of Nokultibile. Yang game lepto ang alera PNOC. Ura yaku mangarang Vice President Ratia, PNOC. Ya, another PNOC of Nokultibile. Itutki o legra wel at betul. Ani iwa. Mo Vice President ng PNOC. oh At least yung PSL West, PSL Matan. Kung naswa wala, di ko ayende sila Bugra High School yung athlete man nga college yung atra basketball, atra volleyball. Yung mito malo yun, yung di ka tennis Di al time yung ngura ra sing Palau Athletic. Ra spa Olympic wala tum na rin mo. O siya ukti to ko na sports yung it is to upgrade na other nga rin kung mga esuldas argument na sila PNOC ma let's open denta ano may ganil gira sports ang burbela sige na alladhi kutub di tiang mal kora pas brong to koil maringingel boygel dekal boy ngara 67 years old el romani telmong bladra eli tutar eli gilipsi da kira blar ngara ko torota nge akmal mreng boy ngorsul lela lela petrus ngwa wala Petrus mal ko mangitarong kurngilin baklol at mreng lo sen dia kalau il dia kalau kele meuritan ke pro ba pikor mengla da ko sa am la sa mak tulur abukla togora apply ngarang ding kitarong kurngilin dia kada expect traklol at komsi umsin dingal direk ko interesting sa al direk adam na mga absurd at isal hindi umsin gegre mga wala to ko waseng tiang tomes ringil waseng rak ngagirel ko kumurnya ako klol announcement ma ko undi do ma ulaklat kal murar adal wasik magrara sukum guk mo amal mo ko drat telmi bora o mesirge bora hospital ko moregal mal ko am gitar mo ngil to mal bater ngakalik mal mo ngali Si. Berarti kung dia lungila a society betul suicide ringi a symptom of a problematic society. Mangginil mo ringi for scenic research mo singarang mal causes say. ul mga risel la alwasya adun mat agiren mo na atap sige tikititi was ingang brain ring ulong ngariam le ul just el dia ul yang risel guys ng gelboy gray mili itok tam lak mong kadim nakal kamit ta suicide nakal men tati insist mong ito ko na Walang wasig elang hanggang abul boy that's why say kita kausischakl kumaman men bure lam ko masawul yung beto ka to ko giblam to ma udas giblam mo to
Aquí omral was en del Kausischakl bebir ratol. Negel gimosad al dadu el alti tachiga. Mal dia kataril ko ditriginan masaila. Kung daso tingin na presidente ang gidro maraming. Gil nga niya change. Tingin del gidro rogul makal change. Yang gil nga niya ro briu sa no ro dia lora. Kuman sulang ya program nila na Kausischakl. Yung may ego misin Mel Sunday, idro to Bakasuis.